Hamren Fishery Training Hall along National Achievement Survey Nikan Suri Hinira Inkoraisia Ninkana Baha Siki Kapedo. Forest Society Nepal Mondol Akoi ki Pitha Puthak Parku Pahar Range Society Adu Ninkang Samsi Kachapaklang. India Ajadi ka Amrit Mahotsav PWD Bagale Division Atumta kata London. Birta ke lang bangpu bangpi dawana pansita mi nilisa mejuli bepi hen pen abab ki me kardo mang pajarilo kardo. Tagde pinya birta angton pen chetana mixinang. National Achievement Survey Nikan Suri Hinira Inkoraisia Ninkana Baha Sai Kedeng Kapichun Pameja Phanpura Westkar Bianglong Angkang Ongdung Lutan Bangpu Bang Phiatum Chetongdunsi Seki Endon Rinti. India dead angkang pialong loke charlia nat RD piponsi education asai ka maphan ongdung atangka aningkan wangta kipi pondo labang solong ko ansi ka charlia hin kapaprang dunma lapen ko ansi a hokpet lothan bangatum asai ka cheklema ang thekelong jia phanpura non giwangji phaikuni ni phai krehiniar ni ingdeng ke thom pho nerkep lapen ingdeng kep an ke charli osomara tuma phan satlang kedeng paduponpo Laso Putha kedamtang preni phai ke thom arni Hamren Fishery Training Hall along seke kipia mai paduponsi National Achievement Survey Ninkan Suri Hinira Inkoraisia Ninkana Baha mesen pen kedeng pachun pa mithek japhan Westkar Bianglong angkang ongdung lothan bang phu bang phiatum chetongdunsi seke endun renti जाएंगे एक दो विद्यालय को छोड़ के हर विद्यालय में जीरो कुनु नहीं मालूम तेरे कुनु में तुम निश्चय छाती को Labangso seke lake Jasmet Observer Lapen FI Field Invigilator Atuma Phansi Advanced Vidyalay Dalimbari DLC and Principal Manoj Kumar Roy Ahinpensi Seke Piponlo Lasohud Westkar Bianglong DACG Klembangphu Himanta Hajarika Jinthong Education Block Accountant Monsing Bay Amri Block BRP Melsier Kroatum Chetongdun আজি আমাক নাচৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং দি আছে নাচৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই ল'বলৈ পাৰোঁ নাচ সম্বন্ধীয় কথাখিনি বুজাই দি আমি কেনেকৈ পৰীক্ষাটো আগুৱাই ল'ব পাৰোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ নামটো উজ্বলাই উঠাব পাৰোঁ সেইখিনি কথা আমাক ইয়াত বুজাই দিছে আৰু সেইমতে আমি 12 তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা 5-6 বজাত ডালিমবাৰীৰ পৰা আমাৰ মেটেৰিয়েলছ নাচৰ সেইখিনি আমি আনিম আনি পেলাই আকৌ আমি হেৰিলৈ যাম স্কুলে যাম তাত আমি পৰীক্ষাটো পাতিম আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি যিমানখিনি হয় সহায় কৰি লৈ যাম আৰু সেই মৰ্মে পৰীক্ষাটো তেনেকৈ লৈ যাবলৈ আমাক Hamren Pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Parku Pahar Range Angkang Thengpi Kang Hu Abui Pu Nogang District Salona Range along Inut Forest Klembang Nepal Mondol Akoi ke Bana Puthak Assam PCCF Guwahati Pen Kido Nang Kapale Ateng Demaklong An Parku Pahar Range Forest Asai Khila Pen Klembang Atum Chelangsi Kelang Charidam Nogang District Salona Range along Inut Forest Klembang Nepal Mondol Akoi ke Bana Puthak Assam PCCF Guwahati Pen Karbi Anglong District Parku Pahar Range Asai Khiatuma Phan Thengpi Abui GPS Pen Amhor longitude and latitude a number Nangpalesi Ketarib Dam Japhan Alam Toy Piponlo Laso Tengsi Tongsekot Pen Parku Pahar ACF Prahalat Kro Japon Dinsi Parku Pahar Ranger Dhoniram Ronghang Langkhang Beat Officer Ram Singh Terang Forester Ban Lukhiram Bay Rongmong Bay Beat Officer Baburam Bay Penchenglo Ongdung Forest Klembang Atum Chelangsi Joparni Adap Tarlip Damsi Adimak Rongan Palidamlo Setame Haladak Thangnat Kang Hua Thengpi Abui Thekdamnong Letedlo Lasila Soputhak Alang Litum Ningkang Samse Chepaklang Ponsi Monon Phi Lapuson Ahok Hea Lampen Akoi ke Ban Thap Thede Japhan Karbi Anglong Parku Pahar Ranger Dhoniram Ronghang Hinpen Nepal Mondol Aphan Pachini Ponlo Lapen Karbi Anglong nong no pajotap tide jia phanta pachini thosi kibangji langarni jongsi alang nila puson chomatha bom lang pulote arona tengpen ingsai ponji pusi pachini pon kasi dispur pe nangkhelu pu a video footage along peladak isita ka chingbara we peladak ke son hengpi ke flak ke pi ke peng kapang rum nang adim kali lapen nilutum la so dim long nangkelang pen ningduklo nitum bhan Nogao Forest Division Nasor Salona Range along in charge Nepal Mondol Pua Munit Alangli Kachumatha Aoda Dur ke Chokche Lapen Hengpi Thengprang Ason Tinamung Kachuyor
kapanglim lapsam puthak khala so photos long niltum han nang pokoi pan cepa jogi masileng li bor ilo tanon klang daklo jake niltum malongke lason adat activity sabe ladake rong arlo kowe pai biri cek pai biri arong mem lake kai pani rong ro kai pani LP school pen te boke khetlo lasit anutin officers tame rong ru bosor tame sar lara tum ke thik ding tum tame labangso lason akoi ke ban tum phan sodak pen kedeng pon nangji ka kham khin nangji la pen ka pen rem nangji phan ni li chuning ri lo la pen sayang deng ington te pin ben alang tum han aku kiri katar lip kenep kang na awar sai pen asai tum deng pon nang po News Desk report Karbi Anglong live. Break jam ade malong tovar kasalog asai dengponsi PWD asai kam Bakalia division atum India Azadi ka Amrit Mahotsav kata London. Areng gelaga tumari dengpen India adet ke job peningkan an ningkan troksike prap hoan nang plengtanglo. Lason ningkarong banajok India dead piarlo India Azadi ka Amrit Mahotsav katalon padopondo. Lason tak taksi ke damtang preyachikro ki jutsi arui malompen PWD asai kam Bakalia division atum patir piponsi bangso katarona long pacheton dunpen volongko majia hawar break jam kachelenga to baralong kasalog asai dengponlo. Lasohut PMGSY atobar hehui ningkan phoan kasalog nang ja puthak setami cherok to asai dengponlo. Alang litum jasemet richo hidipen murmu ronghang arong lapen soyang arong adak kacheleng atobar alongsi kasalog asai dengponlo. News Desk report Karbi Anglong live. Borpothar Police Station angkang Arlong Chingkin Poadim Ali ke kegalong ihum Arlong aduk sokar thangpon adampar atrak kachapharle phaga jok handyman abang arengisu lapen katewara bang kajui. Siloni John pen koilamati adak BBDC atobar Arlong Chingkin adu kekek Arleng along kedamtang penangan ningkan pen gari motor kaching koiver adimlo laso adim along gari motor kaching koi pen ajok arengisu lapen apran kedam nang adumta dopiklo. Lason tak taxi kedamtang preni phai ke thom arni NL01AD 6129 dampara truck Dimapur pen Arlong adukso arthang ponsi Chokihola mini stadium along ke thogdam je phan ke pon boma hotsi bangso dimalong men je pharle dam phaglo laso hut kate barabang gari pen John Pitsi kajulo lapen handyman abangke arengahu sodaglo bangso gari kaching koy ahut areng keso handyman aphan Chokihola Pastorate Presbyterian Mission Pastor Clement rangatum tongsekot pen bogijan an pharmacy along se langponlo biurta ke to ahut anke garia hemphatum adim an palidam delang koilamati pen Samsoningti Karbi Anglong live nang de pinada biurta ke laponsi kangtoniglo domi thak me arniki me